Inyuero-inĩ rĩrĩ rĩa maguta kaunti-inĩ ya Kisii ni agũri maroka makithiaga matereba na atwarithia manduthi makiuga marathiĩ ng'endo ndaibu kwetha maguta na marĩa manini maroneka matiraigana. So hapa wa mafuta umekuwa shida hapa Kisii kwa sababu hata jana nilipita kila petrol station kama 5 sikufanikiwa kupata mafuta. Utasababu petrol station moja iko na mafuta, lakini sasa hii tuko na shida na wapo mafuta sana. Saa hii ukitafuta tauni mzima hakuna mafuta. Na unapata umepigiwa simu uenda kuchukua mteja kutoka mahali unatumika mafuta ya 200 lakini umeweka mafuta ya 136. Juu hakuna pesa, hakuna mafuta, saa hii maisha ni ngumu. Matereba ya mugite kumana na unyibu wa maguta ni mongereire thogora wa ukui wa mwingi amutiribo iria marathiaga ni nyibete. Mimi kama dereva wa gari tumefika mahali mpaka tunaongezea nauli ya pesa hili tuweze kupata hiyo kipimo ambacho tunasanua mafuta. Maana ukikuja kama umechelewa kidogo unapata mafuta katika vituo hizo za mafuta zimeisha. Thengia na gukorwo no nyibu wa maguta ari maragura mugite goro wa moni undu mabinyereirie na gikiro kinene amuthina uyu to mwena wa gitaru kia Rift Valley uri amune nginya ona rugongo rwa bururi. Watu wa pikipiki hapa hizi petrol station zenye ziko na mafuta hawawekewi mafuta, sababu wale wanasema gari inakunywa 10,000, gari inakunywa 5,000, gari inakunywa 2,000, lakini mtu wa bodaboda anaweka mafuta ya 500. Sasa wale watu wa magari ndio wanapatiwa first priority kwa kukunywa mafuta kwa petrol station. Watu wa bodaboda tunahangaika sana. Kwa ibida rĩa ciumia igĩrĩ gũtikoretwo na maguta ma kũigana inyuĩro-inĩ cia gĩtarũ kĩa Rift Valley gũkĩrĩkana thengia na kambuni nene cia maguta ta Shell na Total arĩa marĩ na inyuĩro kĩũmbe nĩ maremetwo nĩ gũkinyia thogora wa maguta nĩguo kũnyotora agũri mao. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.